Weekend nziza nshuti bakunzi bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubifuriza kugumeza kuryoherwa na weekend muri iki cyumweru mukomeza kuba mumeze neza kuri iyi tariki 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 ni mu makuru rero agezweho hano kuri CEI Empire aho tugiye kubona namwe mu makuru agiye atandukanye rero na gusaba niba aribwo ukigera kuri CEI Empire wibiko kanda subscribe kugira ngo turusheho kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigenda bitambuka no kuri CEI Empire. Reka dusimbukire hariya i Burundi, imwe muri kajugujugu zavuye i Burundi yaguye muri Tanganyika. Abatabazi bamaze kurohora umupilote wari utwaye kajugujugu yavuye i Burundi, umurambo we bawushyize mu yindi kajugujugu yari kumwe n'iriya. Kugeza ubu ntawe uramenya icyahanuye iriya ndege yaguye muri Tanganyika. Amakuru avuga ko zavuye ibijumbura ari kajugujugu 3 gusa muri kariya gace k'imisozi miremire ikikije Uvira hari kubera imirwano njyana muntu irimo intwaro ziremereye, aho umutwe wa M23 abarwanyi bawo bagaragaye bambuka umugezi wa Luvungi nyuma yo gufata agace ka Luvungi karimo imbaraga nyinshi z'ingabo za Leta ya Kongo n'iz'u Burundi na Wazalendo. Umwe mu baturage babonye indege y'ubutabazi yo mu bwoko bwa kajugujugu yaguye ku kibuga cyahitwa Yongo, yavugaga ko iyo ndege yaje gushaka ngenzi yayo byari biri kumwe yaguye mu mazi ahagana ku isaha ya 5:40, ariko abatabazi ariko batazi icyayihanuye. Andi mashusho agaragara mu kajugujugu izenguruka hejuru ya Tanganyika, n'abaturage bavuga ko ibyo byari kumwe yaguye mu mazi. Bikomeje kuba ibindi amashusho agaragaza ingabo z'u Burundi ziri mu makamyo menshi cyane zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande AFC cyangwa umutwe wa M23 nayo iri mu byerekezo yoherezayo ingabo nyinshi. Imisozi irebana na Uvira irimo guhanganirwamo, gusa nta uzi gahunda y'inyeshyamba niba ari ugufata umujyi wa Uvira nyuma y'umwanya munini bashaka umupilote wari utwaye iri kajugujugu yaje kuboneka yapfuye. Abaturage baravuga ko ari umuzungu, yaba ari FDLR yaba ari Uburundi cyangwa abandi bantu, nta numwe uravuga icyahanuye iyi ndege cyangwa se urigamba iki igikorwa. Ni intambara rero ikomeje kuba yavuza ubuhuha niko navuga. Rero hariya mu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba ibindi, dore ko nubwo kuri w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinyaga amasezerano y'amahoro, ariko nibwo iyi ntambara ahubwo yari irimbanyije. Abarwanyi ba FC23 kuri uyu wa gatandatu Ukuboza umwaka wa 2025 baragenzura bidasubirwaho agace ka Luvungi nyuma y'imirwano y'amagasa yatumye ingabo za Leta z'u Burundi na FDLR n'imitwe ya Wazalendo biruka. M23 yafashe Luvungi nyuma y'imirwano idahagarara igeze ku munsi wa Gatanu, irimo n'ikoreshwa ry'ibisasu biremereye biri kurasirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yo kwigarurira ibindi bice birimo Kamonyi, Rubagiriki, Kangabilo na Katogota, Rurambo n'ibindi biri muri teritwari ya Uvira. Aha Luvungi FDLR naho bafatanyaga mu ntambara, bari bashinze intwaro ziremereye barasaga muri santere ya Kamanyora no mu bindi bice bituwe cyane bigenzurwa na AFC cyangwa 23. Ibi bisasu byasimburanaga bituruka muri Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi, biri koherezwa mu barwanyi ba M23. Ni mu gihe mu barwanyi ba AFC nabo bari gukoresha imbunda zirasa kure, bageragezaga gusenya ahari kurasirwa izo ntwaro zituruka muri aho zituruka ziri kwifashishwa na FDLR n'abambari bayo.
abasirikare ba FARDC n'abo Burundi na FDLR ndetse na Wazalendo bari muri Luvungi bahungiye isange mu aho benshi berekeje kurinda umujyi wa Uvira. Kwigarura Luvungi byafunguriye M23 inzira yerekeza muri Ruberizi no muri Tarureru na Sange Runigo na Kariba iri mu marembo ya Uvira. Abarwanyi ba M23 bambutse umugezi wa Ruvubu berekeza ku musozi wa Munonge aho uriho kugenzurwa n'ibice byinshi muri teritwari ya Uvira. Hari amakuru avuga ko kandi Uburundi bwamaze kohereza abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'imipaka ihuza igihugu n'u Rwanda ndetse na DRC Congo. Ni uburakari bwazamuwe n'ibisasu biri byarasiwe ejo muri RDC bikagwa muri Rugombo bigashwanyaguza imbunda yari maze iminsi ihanganye na M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yahise yikoma AFC M23 n'u Rwanda ateguza ko Uburundi bugomba gufata ingamba zikarishye mu kurinda abaturage bayo. Kugeza ubu imiryango myinshi y'abanyekongo ikomeje guhungira mu Rwanda mu gihe abagerageza guhungira ku ruhande rw'u Burundi bari gusubizwayo inyuma ku itegeko rya Gitega. Murumva ko rero mu gihe ahagana ku mupaka uhuza u Rwanda no Burundi ndetse na muri DRC Congo ibintu bitameze neza, aho M23 akakanya imaze gufata akandi gace aho yamaze kwinjira mu marembo agana muri Uvira. Bidasubirwaho rero bigaragaza ko M23 ishobora gutsinda iyi ntambara, ariko nabwo bigaragara ko iyi ntambara bitayoroheye, dore ko umutwe wa FDLR na Wazalendo ufatanyije n'ingabo z'u Burundi bakomeje guhashya iyi M23. Ubona ko M23 bisa nkaho byamaze kugenda biyigora, ariko bidasubirwaho yamaze gufata aka gace ka Ruvubu. Ni na agace ka Luvungi, agace ka Luvungi rero M23 ubu ikaba yamaze kuba yakagenzura, mu gihe kandi abanyekongo benshi bari guhungira mu gihugu cy'u Burundi bari kwita basubizwa ku itegeko rya Gitega, aho ahubwo bari kwita boherezwa mu Rwanda. Bivuze ko Uburundi bwamaze kuba bwateguza ko bwo bugiye gukora intambara nayo irinda abaturage. Niko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo yamaze kuba yatangaza ko ubu bagiye kuba barinda abaturage babo. Uyu ni Bizimana Edouard yahise yikoma M23 hamwe n'u Rwanda ateguza ko Burundi bugomba gufata ingamba zikarishye mu kurinda abaturage bayo. Ni mu gihe kandi nubwo iyi ntambara irembanyije kuri uyu wa gatandatu Perezida Evariste Ndayishimiye yageraga mu gihugu cye cyangwa se igihugu cy'u Burundi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na DRC Congo. Akaba yahageze anyuze ku kibuga cy'indege cya Meshiyoro Ndadaye, nk'uko byatangajwe n'ibiro bye babinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa igeze. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko ku wa Gatanu Ukuboza 2025 bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 750 ziganjemo abana bari ku kigero cya 60%. Izi mpunzi ziyongera ku zindi izi mpunzi ziyongera kuri izi ziri kwambuka umupaka wa Bugarama uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zihunze intambara ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo rya RDC. Zose ziri koherezwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi.
muri Rusizi rero aho nakomeje no kuganira n'abegereye Rusizi, nakomeje kugenda mbona ibintu bitameze neza, ubona ko abaturage bamwe batangiye no kubikomerekeramo bari mu karere ka Rusizi. Ibisasu byatangiye kwambuka no mu gihugu cy'u Rwanda bikagera ku kibuga cyacu, bikagera ku gihugu cy'u Rwanda. Bigaragara ko iyi ntambara u Rwanda rubuze kongera kuba rwayisangamo, nubwo amasezerano bavuga ko ahari, ariko bishoboka ko aya masezerano ashobora kuba ari baringa, cyangwa se uyu umutwe wa M23 ukaza kuba wahunga, cyangwa se M23 ikaza kuba yaba yamanika intwaro. Ariko bigaragara ko izi ngabo zose zifite gahunda yo kurwana kandi zifite imbaraga n'abatera nkunga. Rero ni mu makuru aba ari gucicikana, gusa dusimbukiye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho y'abanyamurenge batuye muri Washington DC bakoze imyigaragambyo bamagana Perezida Felix Tshisekedi kubera ubwicanyi bukomeje gukorerwa bagenzi babo muri South Sudan. Ku munsi w'ejo rero nubwo amasezerano yari arimo asinywa, ntago byawushije abanyamurenge baturiye mu karere ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavugaga ko barimo bamagana Perezida Felix Tshisekedi, bavuga ko batamushaka, akomeje kwica bene wabo. Rero ni mu makuru agezweho hano kuri CEI Empire. Reka tugurebe aho biri buze kuba biri kugana, niba M23 iri buze kuba yatsindiye intambara cyangwa se yatsindwa iyi ntambara. Reka dusubire mu biganiro byacu bya buri munsi na mu makuru ari buze kuba acaracaraho hano ku mbuga nkoranyambaga CEI Empire. Turahari kugira ngo tubagezeho amakuru arambuye.